Daki spa teli kitrok ki bala penyang haki petrol pom lambat hiki we ki jaka ki bedon harut ko surok ba NH in Rio Haribhoi district nen ke janmet kila sya penher krat haki port district Haribhoi kata hadin bala lap bagi tegi trok kila pen kenya ka kendon an we sau CRPC bala ban penjari Haribhoi laru ban kedau hang ni badangshen ke district magistrate ke Haribhoi kala ban penjari ka kendon we sau CRPC Haribhoi kaba maham ya baro ki kali he bat kamtam ki trok ba kimde ban yang ki petrol pom Haribhoi nre ka longpat ka balengo badai tat ne ka sngi ba ki board district Haribhoi ki la penmi ki tega hukum ban penher krap do ki trok ki yang ki petrol pom ne ha ki we ki jaka ki bedon Haribhoi ka jingtep ka balayo ulum di ki nong thok ko bor lo ong ba bon na ki ki trok ki yang ha petrol pom lambat ki we ki jaka harut ko surok ba ki de ki ba kid do yong bat ka daw ko pelong ki ban yang ha ki petrol pom kalong ban ap hadu ban dayo jingbet na kinong pelat kali par kata kalong ban yai light na ka we bridge kabron hanarang Haribhoi habai David kata ke jing penher krat ki gitrok ka kong RM Kurba deputy commissioner ka Haribhoi district kalong ba kadaw ko bala penlong ban ai hukum penher krat ki gitrok kada hadin bala lap bagi gitrok kila pen kenya ka kendon iwe sau CRPC kabrang syuda penjarisan Allah jang datang kubur bagi trok ki light no kala di spatali dia kata na ikran bet SP ndai yang ba kamden ik kata de wala kata ru kingiyo kan kem ki to ki drop ki ba la ru inside the inside the weight bridge tampon de narang yikitu ki bala yo rum tu te long kitu ki la long lupa under surveillance de yikitu ki ba surat pada te kemudian kind of jinghin kata ki kemudian on camera request ki bayo ekali santai bakin sunghaban bo iki CCTV hab ko entry but exit point maka kamjngai na surang ya nakatuka entry point hadu katuka badan ka weight bridge ka khamlong pajute tingi la request kito bakin bo ika weight bridge kram ban la kinong no jing syak no ba manu ba klem le ka duty mo alis hanadan ka to dan yo ban yo iki tek kali yo pet iki tek kali ki baru kalau macam ni nak permi dengan section 144 nak patut ni tayo but mentang sini nama ni ada my warning yang bukan today we going to rigorously in the right kali na po but along the highway mungkin siya ini kembali yang clear ya highway jadi kita yang pada ni pelat ni tiba dan jalan government kita di dan jalan ni definitely in register case against them and anything in truck seats kat NGP order kalau enggak ingin have option gitu application pada again kali lah ada kali ketika bakar asykan bakar asykan tiap tiap tak kalau